Ne pitajte zašto smo se setili Marksove kritike ekonomske politike. Možda zato što je tvrdila da čovečanstvo, istorijski gledano, postavlja sebi samo ona pitanja koja može da reši. Skok šahovskog konja ne predstavlja, kako se obično misli, dramatično i nepredvidivo prosvetljenje, već skromno skraćivanje onoga što i obična kornjača može da dosegne. Ne pitajte nikad više zašto neven ne miriše. Slobodno pitajte šta ima novo u našem gradu i rado ćemo vam odgovoriti ovde u magazinu Komparativ. Šta najviše želite da čujete? Ništa novo, sve po starom, ali ćemo rado i to staro podeliti sa vama. Vera i želja da postane bolji naterali su 23-godišnjeg Zeina Jureskog iz Montane, SAD-a, da se upusti u veliku avanturu. U aprilu je on napustio svoj dom, putuje preko 50 dana, većinom peške. Cilj mu je Sveta Gora. Put ga je doveo i do Kumanova, gde je ostao jedan dan. Za Televiziju Plus ekskluzivno je ispričao sa kakvim se događajima suočio u ovom periodu. I left home 7 months ago, back in April. Otišao sam od kuće pre 7 meseci u aprilu na veliku avanturu oko sveta sa predviđanjima da ću se vratiti kao bolji čovek. Roditelji su me pitali zašto idem na ovo putovanje, pa sam im rekao da ću se vratiti kao bolji sin i brat svoje 3 sestre, a to je misija na kojoj sam sada. Moja prva destinacija u ovih 7,5 meseci bila je Sardinija, Italija, gde sam živeo sa pastirima. Tamo je bilo neverovatno. Ne znam da li ste ikada pomuzli ovcu ili kozu, ali mnogo je teže nego što sam mislio. Svaki dan sam pravio sir, sa njima se lepo živelo, jaki su ljudi, vredni, imaju zanimljiv jezik i lepo more. Bilo je sjajno i svidelo mi se mesto. Posle nekoliko putovanja iz Maroka u Evropu, došao sam u Zagreb i dobio ideju da pešice stignem do Svete Gore. Kupio sam čizme, ranac i krenuo. Otprilike 80% puta sam prošao tim putem. Juče sam prvi put ušao u autobus jer je padala kiša i bio sam pokisnut. Prvo sam pokušao da zaustavim vozilo, ali niko nije stao, pa sam morao da uđem u autobus. Sada sam ovde i srećan sam zbog toga. Stvari koje sam doživeo na putu su bile neverovatne. Bilo je zaista neočekivanih situacija. Dakle, krenuo sam pre 50 dana peške kroz Balkan. U Americi nas ne uče mnogo o ovom regionu i to je bio jedan od razloga zašto sam želeo da idem ovim putem kroz različite zemlje da naučim više. I bio sam tako zadivljen ljubaznošću i velikodušnošću ljudi koje sam sreo. Šetajući po selima, neko bi me pozdravio, pozvao kod sebe na roštilj ili bi me, samo kada bih pitao za put, već pozvao kući i ponudio mi krevet, što je zaista lepo jer sam spavao na mnogo ludih mesta i bezbednost njihovih domova mi je bila prijatna. A kad me isprate, seljaci mi uvek daju toliko jabuka da u mom malom rancu nema mesta. Ne poznaju me, a najčešće ne možemo ni normalno da komuniciramo, pa koristimo mnogo gestova, ali ljubav je tu. Veoma poštujem ljude ovde i volim njihovo gostoprimstvo. To je bila jedna od najboljih stvari koje sam ikada doživeo i nisam očekivao da ću dobiti toliku pomoć. Loša iskustva su zapravo bile lekcije. Ponekad je teško to shvatiti dok se dešava. Hodanje zvuči lako, ali posle 6 do 7 sati dnevno, višednevnog hodanja sa rancem od oko 12 kilograma postaje teško i dosadno, jer se trudim da ne slušam muziku ili audio knjige, već da budem prisutan. Podrazumeva se da dobijate plikove na stopalima, otečene članke i težinu ranca osjećate sve više i više, a ona vam se zabija u ramenima. Najteže je što ne znate gde ćete prenoćiti. Ustaneš i kreneš, popiješ kafu, izabereš rutu i kreneš. Ne znaš tačno kuda ideš, ali ja sam naučio da imam više vere. Pogotovo kada me ljudi dočekaju.
Kao što sam rekao na početku, nisam to očekivao. Sada kada znam da su mnogi ljudi zaista fini, imam više vere u sebe da ustanem i odem, saznam gde ću završiti ili gde ću da spavam. Neke noći je bilo teško, pa sam ostajao napolju na hladnoći. Jedne noći u Bosni probudili su me vukovi, jer sam imao hranu u torbi i nisam bio odgovoran kamper. Spavao sam u vreći za spavanje jer nemam šator. Kad sam se probudio, bilo je vukova. Uplašio sam ih i ponovo zaspao. Takođe je bilo mnogo mina po celoj šumi. Nemajući nikoga pored sebe, osim svojih misli u glavi, koje ponekad mogu biti lude, samo moraš ostati miran i prisutan i imati vere. Odavde idem za Skoplje, pa u Grčku za Solun. Dobijam vizu i idem u srpski manastir Hilandar, zatim u ruski manastir Svetog Petra, pa Gregorijum, poslednji manastir u kome ću biti smešten. Ono što smo zaboravili da pitamo svetskog putnika jeste da li samo bogati ljudi mogu da se upuštaju u takve avanture ili su pešačka putovanja u visoke svrhe kao što je Sveta Gora još uvek stvar neustrašivosti i velike vere u hrišćanskom svetom rodu. Devet opština iz Makedonije, uključujući i opštinu Kumanovo, dobilo je evropsku oznaku za izvrsnost u upravljanju. Evropsku oznaku za izvrsnost u upravljanju ustanovio je inače Savet Evrope, a nagradu organizuje Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju, odnosno ALDA, koja je od prošle godine akreditovana za realizaciju projekta u Makedoniji, Hrvatskoj i na Kosovu. Kako prenosi ALDA, opštine Aerodrom, Berovo, Bitolj, Vinica, Kumanovo, Negotino, Novac i Radoviši i Štip su učestvovali u projektu i uspešno sproveli proces samoevaluacije svog rada. Takođe su pokazali visok nivo usklađenosti sa 12 principa dobrog demokratskog upravljanja Saveta Evrope, zajedno sa 3 opštine iz Hrvatske i 6 sa Kosova. Izvrsnost upravljanja vidi se na samom ulazu u Kumanovo. Od kružnog toka sa jesenjim buketima i levo potencijalnog studija horor filmova Johna Malkovića u zgradi Monopol, preko ZIK škole za multikulturalnu regresiju i mora automobila parkiranih oko zelene pijace, vožnja je odlična čak i do mesta gde piše per sertifikate, a za koje su potrebne veštine od nekoliko sportskih disciplina, uglavnom atletika, da bi se do njega došlo zbog izvoda iz matične knjige rođenih. Ne daj Bože izvod iz matične knjige umrlih. Najavljuju besplatan gradski prevoz ne samo za penzionere, gde ćemo samo putovati. Od Železničke do Zelenog rida možda, da vidimo svojim očima veličanstvenost ovog dobrog i hvaljenog upravljanja. Već 2 meseca u Kumanovu radi Savetovalište za žene i decu žrtve nasilja. Savetovalište je otvorilo humanitarno udruženje Majka u partnerstvu sa Nacionalnim romskim centrom. Do sada je pomoć zatražilo 6 Kumanovki. U savetovalištu korisnici dobijaju besplatne savete o ostvarivanju socijalnih prava, pravno savetovanje i podršku, psihološko savetovanje i psihoterapiju od strane stručnjaka, savetovanje za decu žrtve nasilja i karijerno savetovanje sa mentorom za ekonomsko osnaživanje. Za сега savetovališето je namenjeno to samo za žene i djeca. Za sada je savetovalište namenjeno samo deci i ženama žrtvama nasilja sa područja Kumanova, ali mi kao organizacija radimo na delovanju na regionalnom nivou, posebno u severoistočnom planskom regionu, jer Kumanovo kao najveća opština ima priliku da ovo realizuje. Projekat nam za sada pruža podršku do jula 2023. godine, ali se i dalje trudimo da obezbedimo sredstva i nastavimo projekat do kraja sledeće godine. U saradnji sa našom opštinom i ostalima u regionu, nadamo se da će se ova usluga nastaviti i da će biti licencirana od strane MTSP-a kako bismo mogli biti polazna osnova za otvaranje drugih servisa za potrebe žrtava rodovog zasnovanog i porodičnog nasilja.
U Zanatskom domu otvorena je izložba Biseri rezbarstva u Kumanovu Slavice Krstić, kustosa, savjetnika, dokumentarke, istoričarke umetnosti i dugogodišnjeg radnika Muzeja Kumanova. Izložba je deo programa Novembarskih dana. Sadrži 52 fotografije u boji sa detaljima rezbarenja u drvetu, praćene originalnim eksponatima carskih vrata, delova Velikog krsta sa zmajevima, odnosno drakona i memorijalne skulpture. Obuhvaćeno je i oko 40 crkava iz Kumanovskog kraja, građenih od 16. do 20. veka. Идејата да направам ваква изложба сушност потекна од моите теренски истражувања. Ideja da se napravi ovakva izložba zapravo je potekla iz mog terenskog istraživanja. Prvo sam se bavila arhitekturom, freskopisom i ikonopisom, ali kada sam ušla u hramove, oduševio me je duborez i tako se rodila ideja da napravim izložbu samo o duborezu i posle toliko godina sam uspela u svojoj nameri. Grejna sezona tradicionalno donosi i probleme sa vazduhom. Merne stanice ovih dana ponovo pokazuju visok nivo štetnih čestica. Podaci sa merne stanice postavljene u opštoj bolnici nisu dostupni na sajtu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Opština je posljednjih godina pripremila plan za rešavanje problema zagađenja vazduha. Od dugoročnih mera značajnije su gasifikacija i pošumljavanje. U ekološkoj inspekciji objašnjavaju da će nastaviti sa nadzorom nad pravnim licima takođe. Всекоја година тоа на нас ни е обврска и редовен надзор, но pak... Naravno, na nama je da vršimo nadzor, ali opet ću reći, službe treba da sprovode te mere po odlukama veća opštine ili skupštine. Ne možemo definisati i reći zašto merna stanica postavljena u naselju Tode Mendel pokazuje visoke vrednosti zagađenja, jer tamo stvarno nema industrijskih objekata. Šta bi moglo da izazove tako veliko zagađenje, zaista ne bih mogao da kažem. Tako vam je to, komparativci. Humanitarna udruženja ne znaju zašto se samo nekoliko žena usudilo da prijavi nasilje u porodici, a tvrde da je taj broj mnogo veći. Ekološki inspektori nemaju pojma zašto je u mestima bez industrijskih zagađivača vazduh enormno zagađen i tako. Niko ništa ne zna, a tepih kao persijski postaje debeo od nagomilanog, očigledno, neznanja. Sa jednom zlatnom i 2 bronzane medalje takmičari kumanovskog brazilskog džiu-džicu kluba Predator vratili su se sa međunarodnog takmičenja koje je održano u Sofiji. Ivan Dimitrijevski je osvojio 2 medalje, 1 zlatnu i 1 bronzanu, u borbama sa i bez kimona do 68 kg. I trener Lučić je zadovoljan postignutim u Sofiji. Visokoprofilno je ovaj turnir. Se pojavimo sa 4. Išli smo sa 4 takmičara, borili smo se na mečevima u nekoliko disciplina sa i bez kimona, u grupi ostalih iz Italije, Bugarske i mislim iz Finske. Klubovi aktivno rade u Kumanovu već 5 do 6 godina. Ja kao trener sa Ivanom više sam tim nego klub, ali mislim da je interesovanje sve veće. Biće još turnira za koje ćemo sigurno biti zainteresovani. Dobrodošli u rubriku Dobra spona, poštovani gledaoci Komparativa. Ovo je novo izdanje, besplatno, magazina Slovo, koji izdaje naš prijatelj Srpski kulturno-informativni centar Spona u našoj državi. Evo šta nam ukratko donosi ovo mesečno izdanje. Ima tu naravno veoma zanimljivih tema i dosta dobrih tekstova, što istorijskih, što svakodnevnih, kulturnih i tako dalje. Skrećemo vam pažnju na statiju o romanu Vladimira Jankovskog Skrivene želje, nemirna putovanja, koji je objavljen na srpskom jeziku.
Izdavačka kuća Treći trag, naime, iz Beograda, nedavno je objavila ovaj roman Skrijeni želbi nemirni patuvanja Vladimira Jankovskog na srpskom jeziku, koji je prevela Milena Ilić, a dizajn korica uradila je Dina Radoman. Srpsko izdanje promovisano je na 16. Beogradskom festivalu poezije i knjige, koji je održan od 6. do 8. oktobra. Na festivalu su, pored Vladimira Jankovskog, učestvovali i pisci iz Norveške, Španije, Švedske, Austrije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Šta nam dalje donosi slovo u ovom broju, što je naravno vredno pročitati, to jeste jedna, nije, kako bih rekla, reportaža, već je jedan dosta zanimljiv i naučno potkrepljen faktima tekst o režiseru koji je od malena voleo priče o knezu Lazaru, zato što je u Kinoteci Republike Makedonije u organizaciji Spone 31. oktobra premijerno prikazan srpski igrano-dokumentarni film Knez Lazar. Marko Marinković, sa kojim je Spona razgovarala u susret premijeri ovog igranog edukativnog filma u Skoplju, rekao je između ostalog: iznenađenje za mene jeste priča o glavi kneza Lazara. Gde je ona? Narod misli da sve dok glava ne bude sa ostacima moštiju, da Srbija do tada će biti razjedinjena. Veoma lako smo došli do saznanja gde je glava kneza Lazara i to je jedan bitan detalj na kraju filma. Ne želim da otkrijem, ali to je glavno pitanje kada se čuje cela priča. Rekao je profesor istorije i režiser ovog filma Knez Lazar, Marko Marinković, sa kojim je Spona razgovarala. Još nešto se lepo desilo u Beogradu. U pitanju je jedan podvig, kako oni to nazivaju u medijima, Makedonske filharmonije na svom gostovanju u Beogradu. Tamo smo se predstavili u sjajnom svetlu i verujem da će se taj odnos produbljivati. Već postoji najava još jedne saradnje u bliskoj budućnosti, ali neću sada otkrivati detalje. Beograd je u okviru bivše Jugoslavije bio najveći kulturni centar, kaže između ostalog direktorka Makedonske filharmonije Tina Ivanova. Više o ovome na 10. stranici u besplatnom izdanju Mesečnog slova koji izdaje naš prijatelj Spona. Još nešto sam htela da izdvojim za ovo izdanje Komparativa, a da, naravno, angažovanjem humanitarne organizacije Srbi za Srbi, ne znam da li pratite njihove aktivnosti, verovatno da, pomoću i nama, naravno, pomognuto je još 5 porodica u našoj državi. Naslov kaže: pomoć stigla i u Tetovo. Naime, humanitarna organizacija Srbi za Srbe uz partnersku saradnju sa Srpskim kulturno-informativnim centrom Spona nastavlja da svojim humanitarnim radom postiže zapažene rezultate. Posle niza akcije u kojima je na razne načine pomognuto desetinama porodica širom Makedonije, u ovoj poslednjoj pomoć je stigla u još 5 porodica, a prvi put humanitarci su došli i u Tetovo. Bravo za pokret Srbi za Srbe u našoj državi. Naravno, ne možemo a da ne kažemo ništa o fudbalu. Za vas smo danas izdvojili skeniranje situaciju na terenu Uroša Jovičića, koji ovu skicu prenosi na stranicama Nedeljnika. Kada Srbija igra u formaciji sa 3 štopera u zadnjoj liniji i 2 wingbacka, obično je na mestu levog spoljnog igrača Filip Kostić. I to automatski donosi 10-ak centar šuteva i 2 do 3 potencijalne asistencije po meču. Sa druge strane terena su ili Andrija Živković ili Nemanja Radonjić ili Darko Lazović sa različitim uporednim vrednostima u igri. Između njih dvojice, a iza najisturenijih, nalazi se Dušan Tadić. Skenira, kao što smo rekli, situaciju na terenu Uroš Jovičić. Mesecima traje, poštovani, pumpanje svih priča oko potencijalnog rezultata, želja očekivanih mogućnosti na mundijalu u Kataru. Zbog toga bi bilo dobro, kaže Spona, da zastanemo i za početak još jednom pohvalimo srpsku fudbalsku reprezentaciju nakon svih uspeha u regularnoj sezoni Lige nacija. Ta podvučena crta deluje da je olako izbledela i ostala u senci kakofonije, ambicija koje su potpuno pomutile razum i najracionalnijih. Svemu ovome doprinele su i aktuelne igre oko Saveza. Što bi rekao Đoković, idemo bre!
Mudrim rečima našeg prijatelja Milutina Stančića završavamo još jedan komparativ u superlativu njegove reči, pozitivu slova, negativu stanja našeg društva. Poznate su i već mnogo puta opisane boljke naše svakodnevice. Stanje jezika, sve manji broj đaka, zapuštenost svetinja, ali odnosi između političkih partija su nikad bolji, a na terenu nemar. Smemo li da ukažemo na postojeće stanje? I zanima li koga sve to? Ko bi da zalazi dublje u atare tamnog vilajeta, da posećuje uzane sokake, brda i doline naše parohije? Ovde se odavno sve menja, sve manje osjeća stid. Tradicionalni moral je urušen. Vlada nekakva instant etika koja toleriše sve društvene prestupe. To počinje od porodice sa lošim vaspitanjem i podsticanjem socijalnih razlika. Onda se nastavlja naravno u školi sa ponižavanjem svojih učitelja i profesora. Sve je prisutnije mišljenje da nije važno učiti, jer se sve može kupiti. Stančiću, potpuno si u pravu. Sve se može kupiti, osim naravno pažnja, na kojoj smo vam zahvalni i danas. Doviđenja.